Oke, selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama Nompit. Nah, hari ini kita berada di Batualu. Oke, di Bamba Saruran Batualu. Ya. Bagaimana Kareba? Kabar baik. Oke, mantap lah. Ya, sekarang kita berada di Bamba Batualu. Batualu. Iya. Karabayu Saruran. Saruran. Iya. Pemakaman Nenek Enti. Ada mitani. Oh, Hari ini adalah hari kedua. Sikan cerita. Halo, bagaimana? Ya. Sampai. Oke. Oh, anu luka rin kenano nung kana ko na taon sa may taon na taon na patapis sa nilolo ina. Kung tama, ke ano na karitahan. Dan pa barabon. Ya, pina Ya merton. lalan perempuan kita ini cocok. Daripada Oke, setelah beberapa minggu Ompi tidak hadir di Toraja, kembali lagi kita berjumpa di sini di kampung halaman di Batualu. Saya mau tumpit ya, halo Pito. Halo, Halo, selamat pagi. selamat pagi. Siapa lagi namanya? Nompit. Iya. Dibawa. Sampai aku di sana dulu. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Sukses Indo. selalu jaya. Amin. Iya. Oke, luar biasa. Hari ini suka penuh semangat. Oh, Nenek Enti. Lagi aku yang tangayong. Oh, mana tuh yang tahu ya mana? Iya. Alias Nenek Enti di Bamba Saruran, Batualu. Saruran Batualu. Iya. Ada beda-beda potongan rabit. Oh, Nenek Enti. Ada kumion. Ya, soalnya ya. Oh. Oke ya. Sampah. Silo deh. Oke. Oke, Ina, Deris, Daeli turut berduka cita. Amin. Terima kasih. Wah, ini kerbaunya mau dipotong. Tedong. Wih. Iya, ini mate patuan.
kalian temai ga atuan sunga ku pur semangat waktu di sorong lako kaleku la umpoten nolo melo inde lolo na patuan tula di papati patung nate maalo to temo apa kukua ya tu pesiman nang kana parampot ini to rampak nanan ya molaku si kadende kuko tabe la ko kita solonasang dolo la di papatu patung nate patuan si tete nate kamasusan maalo to temo ta kurus mangai langan to tumampatalan kapasamayangan ta parandangan ni lan kayu pia ta anak rampan di dino lan sangan na ambe na anak na penamasalo amin si patukan opuang si asile rampomin kadiongan dio ulung malak di ini lan te makale to temo lan inan kamasusan tumbaya kaburo mi tenya to tu panganta mi pada mangkau nanta akan masolangasang irampo salama tamalan te inan kamasusan na ato to temo puang lan inan yate ulendui te mito marapu solangasang si tete na inde toro tomatuan ki yeto ditongkoni alo leko lan alo yate lan tangaki masolangasang inde pa akama seni tu digente itu yang tak abang ya to lari papatui patunna lan alo yate minto na to puang sisolo to maarapu ki kukurus mga opuang apole paraya te ni paakamasen la torona labi pasake na yate la di papatui patunna tontong na kuris mga belan na lujo may ulong la api ini na to temo puang patuan iti minto na sakalangan o sakalangan ni inde ladi tingayon na puang lante maalo to temo ni pa si kamela kanu puang timiminto na sakalangan lo sakalangan ni tepeng karangan lan alo yate ya mateo puang ya tu kisolo masisolo to marapu umpo tete yang nami Yesus Kristo iya mo otok na to patumbuan ki lan alo yate to temo siya tontong saya lakona amin lan sama na ambe na anak na penumasalo amin puro semangat. Yo, painde ni. Yo, si Ciromelo kumusta ma gere? Ulang-ulang ilente kan? Satu itu berduka cita. Amin. Oke, betul. Tidak Mary. Halo. Oh iya. Oke, ya kebetulan. Siwan Paso itu berduka cita, semoga beristirahat dalam damai di surga dan rumpun keluarga dianugerahi kekuatan iman dan kesabaran. Amin. Terima kasih Siwan Paso. Ya ini kerbau. Wih, maka. Halo guys. Wih, takut ke juga anu lihat.
Pindah dong. Pindah. Mana aku foto kamu? 1, 2, 3. Lagi. 1, 2. Oke. Wait. Oh, gitu terbang. Ya. Anjay, woi anjay. Ini siapa? Nanti Pi, mau lihat dia salah TV. Oke. Ini dari pernah kamu. Oh. Kerbau kedua. Oke, Alfrida Pasero, selamat pagi Alfrida Pasero. Good morning. Kami dari Batualu, Sanggala. Ya, masih bersama Nompit. Nah, kita ada di Batualu Sanggala, Kurang Pasero. Oh, oke. Terima kasih guys. Oke. Satu kali tewas ini. Satu kali tewas. Wih, tewas semua mati wasiam guys. Baik. Mati. Ya. Oke, di belakang Ngompit ada cewek-cewek cantik. Wow. Cewek cantik di Bamba, Bang. Ya, 2 kerbau sudah dipotong, besok lagi. Oke, kita jalan-jalan dulu ke belakang. Musa Ruru Wong Kentek. Oke, Ngompit sudah pulang liburan Kak ya. Syukurlah Ngompit sudah pulang liburan selama 3-4 hari di negeri jiran. Oke, baik, weh. Luar biasa. Ini bahaya. Bahaya pada lumpa betul. Dah mendekat. Oh, selalu. Oh, dulu. Oi, oh. Oh. Lumayan kok, Oh, lentau ko muna, tatay para milang rombongan. Oke guys, keluarga
sudah datang tongkon. Halo Mbak. Oke, Tuta. Iya. Ini ada aku. Oke. Dari mana? Dari Kalimantan. Oh, Kalimantan kota, Le. Iya, kota. Kalimantan kota. Hmm. Lumbar kita beli pada tahu. Oke guys, bersama keluarga di Batualu. Wah. Nah, penalimen dong gile. Oke, dia nih semua orang di mana ini? Ini di Batualu, Sangala Selatan. Batualu di Pentaretian. Oke, belong liu maya. Iya, Mantap liu maya. mantap guys. Bahaya teh. Siko di kita bilang siko di tu. Nah, Si kombinasi itu tuh kita pindah. oh, iya. Di Nora saya ada sumber sudah itu. Oh itu kata pemilong ya. Wah. Baru gua bagian dapur yang lu teh, aman mereka. Aman bagian dapur. Kotar irok ko. Tarok ko. Oke, halo guys, si mau karata tuh nanti itu betul alu wah. Si mau musang-musangnya. Usang sama ada. Iya. Kotar ko dapat tuh. Mana yung? Oh. Halo, Sangala TV. Oke, baik ya. Oh, nah. Hindi ako may lokin na lako ni. Si mamusa to ang lante. Bay nito watu alu si makaratak. Oh. Oke. Mana kuando? Paraya. Lako Kalimantan. Na maliw mo yan nakiri la ko Kalimantan to. Iyo, Kalimantan Kota. Iya to Kalimantan to Raja. Iya. Oh. Ano mga konteng? Anjir apa aku? Oh, tadi ako beli ko mo. Lebih si ma'am kung patay ka singin nila number na ko ato. Okay, guys. Halo guys, kinamalamat datang sa Sangala TV niya pa. Halo. Okay, kati depa. Ini aku belum siap duduk. Okay. Kopi. Ya, kopi dulu to. Oh. Halo guys, ganteng. Halo guys, cantik ang tanta ko. Buku foto bisa tuh ya. Ya. Bagaimana terakhir bosku? Ya, foto dulu le. Iya, bis sampai 2 pen. Talun. Oke, mantap mo. Iya, ini pala ako eh. Oke, luar gamit rumah ko mo. Bis sampai 2 pen. Oh. Ya. Cantik kuenya. Oke. Oh, mantap ini. Susoro. Iya, dapat tadi bubuin lah aku ya. Cantik-cantik ko na foto mo eh. Ya, mencubit-cubit sayur. Ini percubitan sayur.
Oke, bagian dapur. Wah, Mas Sandu kau bosku. Iya. Wah. Pare bangala. Blender lang timba yung Ayam sipo dulu. Oh. Oke, ini po. Tulong berarti dulu ke? Iya. Kaya para tulong sa bikin na takanin oke. Satu, dua, tiga. Makan kue toh? Nah, kita dapat tuh tamporan dulu. Dah. Tamporan, tak ini tamu itu ya? Ada. orang patari pakasay. Oh, ada siya, nanti siya lumila. Rombongan tao biasa. Orang yang nakakita hindi ko Orang batu alu tak dicari. Oh, Masih batu alu tanete. batu alu tanete. Bamba saruran. Bamba saruran. Tak apa. Oke. Angga tamay tarut bulan atong pangalait na sumanik na suman pangkalang doang ko di kasiri mata bugun na to di kapang ang bulembang tondong turunan na pantaranak na pinto entas at panglolawang narak tugulangi pasilo-silo di luwan lantar renalo ko di tindang lalito na bulan dawal lo sang tampa na pinto en sang garagan na raat tugulangi sang bak na bagnana lain dena padang risangal lah latiumbang na damai padang dimah kalem latiumbang pasyadik na bampato tiang gana padang diming kendek maka limak na latiumbang diumay padang mak di kamata sa katodi yang uton bako diang pulembangi maka pangkarana kena balimbing kaluang panglolawan na loogong pangkawaranang tiumbang damai ulun na salu kaluang tondong karupo ko na minang alambe to daya tondo ko na mulai salo na tarik minang alambe makalimak na ragalawang na temay pasitaranak anu kumilaw langi silolawan temay sangka leson di batar pwedeng dan patutungan dia ketunan nangan padekangan mas sulo-sulong ng murang tidak masa sapatikan na bisara daw tinurig na padang panganaisan may katagak tang natanday may kaboyo lusaw lurengking patale ambul sukaran na lugo na datong na suruga daw te balulang na lipusan dagasal daw te maati ito kaapa na maalipuritaring babak pengantar si sola minggu pemapana tak lamay pira-pira kupungan salo pagkapagan na ramusulang kararak ng anak na may pantara na kanapanggulan panglulawang na iswan na tabelo di mo tabelo bigyan de bukun na buwangin karun ko na asilolo na sindana tol mamay kadan na nenek tol pitinoy bisaran na tabelo di mo tabelo bigyan de ito di po pasang panuwan na di po tamuan lubak mana kibindan ni teme maglalanadak lang tangan na bondo kususi diyong timang luto tingo diyong tikulang tapi marasan sa burang tutarenge lalan na titondo na labutong na damay pira-pira baka na limba magalimang narakalabuangan na damay ito di pabaran nagalan ko to di pulang pakapaungan ang nangan di pasusarilan na toto susarilan na kita tau piba-pindo lang na kita tau kampang tungkong isisilong kong kumarin titin ko saungan narapang tugatong berusaha di papang tiraya sampuran bapak kepala limbang sesalah mintus karena undang tiang beliau teman perintah dan ketubangan madau nasa kala ditunduk siala ketika mintus solana sampai melakukan pulang panggilan rumpas salam tinggi siapa kirang keperintah dulu kami kali kasih misal-misal mundur kami kupay katabi tangkang kami kupay simak dan wang laku persoalan hari ini laku balik
ikut namahan Bapak. Hai, sangat Hai. mantap. Oke, terbaik ko bro, lagu foto ko. 1, 2, 3. Oke, mantap mo. Nah. Ya. Lain danak lamang agkumbak manguritang datinaran masusura rengit kumpala patumalim pataro pala mabusan kumpala arak manipiku kuno aku tali-taliban mengabuson ko peladaran manimirada nga daw ditungkulong kada manimasikola ng daw tipangipon at pangulilian kada nene rimanda kita anak ulilian tudori binting ilawan kada manda dipinturin ng bagayukan ulilian bisa rin hindi Ya, oke. Halo. Halo, 1, 2, Ya, 1, 2, 3. Oke, ya. Rombongan Besti, Galtim, rombongan Igal, Logo Sumalu, rombongan almarhum Saneh Mangin, Dambasarura, rombongan almarhum keluarga Eka, Kalembang Turunan, rombongan Mama Iwan Puraso,
rombongan keluarga almarhum Sane Yance Malimongan. Ya, yang nasa mo to rombongan apa saka kalena daw te pabangan kotongkonan besurunan domari. Halo. Nah, mantap. Oke, Nek. Ya. Oke, guys. Ya. Kita di Batu Alu lagi nih. Oke. Oke, baik. Pagi ini mirip tuh apa? Apa dia serap le? Iya. Tambah rombongan ada Nena Pinci Bamba, rombongan Bapak Risa Naponggi, rombongan ada Nena Pika Dula, ada Nena Mikael Dula, Nena Sesa Ramte Kaboro, Pak Yopi Magale, Maya Batu Prajelin Kalimantan, Paulus Tato Paruasan Papua, Mapius Kalimantan, Mapita Kalimantan, Bapak Riston Bamba Saruran, Bapak Napa Riston Bamba Saruran, keluarga Nek Halo Dani cantik-cantik. keluarga Nek Dani Lihat Saputo, sini semua aku Syahid foto. Arlan Bamba, 1, rombongan Abang Sepak 2, Saputo, rombongan 3 Nek lagi. Arto 1, 2, Bamba, 3. rombongan Ya, mantap. Nek Jelin Saruran, rombongan Nak Ambek Lading Cantik semua ini cucunya Tonono, nih. rombongan Pak Asisa Balalo, rombongan Pak Asisa Balalo, rombongan Pak Asisa Balalo, rombongan Ane Aser Ramte Kaboro, Mana orang rombongan Ramte Bapak Pao, Ramte Cita Pao, Ramte oke, Kaboro, Cita, rombongan Lumele. Anak Rasti Ramte Rian, Kaboro, rombongan Reski Bande Rido, Ramte Cita Kaboro, Cita, rombongan Bapak Reski Cita Makassar, Doran, rombongan Doran. Bapak Ngamti Batu Doran Niarman Tes. Saruran, Salam rombongan Napus sama Indonesia, Saruran. Kembar. Iya, nasama tuh rombongan terbangga di Sabu. Iya. Orang Rantepo, belum pikir tahu yang mana orang Rantepo deh. Kabar dulu, kai. Iya, para lu memang dicekin data rombongan tuh tak ada mendaftar dokos. Iya. Tapi bila masuk dan apa yang dia baca protokol nah dokos. Yang nasi sarung tuh 50 dos 200 lebih. Dete. Oh. Iya, dari itu na rombongan teman kamu disabuk bersama pemimpin lain ando. La kedua kami tinggal ibu bangku seman selade kanan kairingku. Maka limana laku tenggaraga sangke deran tebu membong sang tiang karan pada lamban pedau mapanda Allah pada umbong sulona pada. Tona pundam pemamma bating na sumbolong malik naruyang kamerok mariona indo daulah kongwarang. Turu-turu tumamma daw tebangunan banua roore tomating do daw te usokan penjunganan. Iya me tentang ama pundam pemamma bating na lakoba banalembang rak dan meruyang kamerok mariona lako pentutuan lipusan dakasalu. Untung dan temamma rarama kamban nurro yang kamerok tukutang si peyaderan. Naturung munggaraga sang deran gunung dong sang tiang karan. Nadolonan tende sundalan man kinamatalan ni tende lakolarara. Tende salumbe parerong sulat intingi paunganam. Naturung gayang adiaruna tongkonan nasaladan temay tarapang di piang lakna esunan natodolo di potodolo. Temay bukun nabulangin tarong kona aslolo na sindana. Beran naman kada nene dia datang di kalena dintin bisaran natodolo na potol bunga
niyo tundong tabatangan kadamandaan alun ni Mamadai Banu Anene na bisa binting alun ni Datang Bonang Todolo susi sangkadian nan ni Bakapalumpung Teratuga manukar sambuan fisik kada nenek naming kailing lulungan lumur bisaran na Todolo na Todolo unggara kami boleh sangga derang kumon kami sang tiang karan anggan na patiyong bailan may tetangnya na pangdakatudon na balang may telesun na tipangaliyon hindi tundok kaming dobulanan tanah kabar yang pulang tundok kumpul lumalang di padang disonggo kumpuing pangbulan padang ditampuran nanay bundang tongkonan dua na isungi bangwang pasang palihan na padang ribatuan unggara-gaduga sang keederan kumondong sang tiang karang lok may lili na padang disimpuang tulat tundok disuruh pedodainan di karuntun pampung karambau lili na pampasang kinang tiumba padang disimpuang unggara-gaduga sang keederan kumondong sang tiang karang lamay lili na amang doktor na bigentek doktor Mario na kararak kulian masaku tiumba padang diturunan pangkang pagang narakang garagang buka sangketeran kumembong sang tiang karang tiumba lamay lili na padang dinigyan begitu daw bambang ketiang ka anabasya din na tiumba padang dimarintong lili na basikan pesang malipuyan pangkapagang narakan tiumba bukan may padang tundok na balakat sikalang bona api yung tuba-tuba tundok kumpel rumaladi yung tubuan umpuin kumbulang bungko sinaji pangkakalan nakabang luar pangkalulang kumbulang ng kumbulang tiumba padang adi nulokong pangkapagatong bagong may lili na padang arisumalo pangkapagang narakan garagang buka sang degerang kumondong sang tiang karang anggang matangin pangkarana penaharan dan langit benar-benar melinang padang di dunia dalam napas sa pinapuang natuara paglapak na pagumandong malaktik tatongtong pasikaran kami ang lumasak kinasyola nasang rakang pasilalang kami piriyak na piyadad yang gamayin napirang mapilatang napabuto kalami pang nagyang tatonggang dagatong ni maraki daw sa nibuk maluto daw kung balik panangin kung bulang pagitalimpurang ek-ek ni bulang banang tambulik ni taurungan ang isabio dia na may siyang nangalam ni Milang di paleta dia pakarimang kasa umbiti pagiyabang panagawa ni pataru kamalayan ni pangangkang kakuturan umulabang panamaros sa nilego na intikang kumpulang bangang panangibon ang isabio dia na may siyang nangalam ni Milang di paleta na ukatunang parang tulok pintubilata tunggu na dua bung tigiday ng nakaluto ko na bang atong kasangan ka tunggu siya para kanapu uminan na apalipalindo mo ipataro kamalayan mo panang atakakaidaran mo lang di pala nabakbana hindi sa konbentunganan tangi ito nilambi umali mo ng miratui talang natang panasundal naman ikipasuruan na lakpoloy larak pangalunlang ibuning na puwa na pasumba na pangaditiro na nalanling pangadawasay na sumba na pangalabay apalata patundarido kalatado na diya paripuang untegang tinginalima sa lirang ng pedainan limbo na makamidiyang pagalaran ng pak na kamarintinang tasig diwarang tayang tuyong na kamadandinan laminay sipirawin na tamaraputan lang simang papiro paangga tamak kapanan na dalang na marasan mong garagasang kederan Kumembong sa tiang karawang palimbang hindi kapurang pangalang patasik indolorang mambuat asap langitari na diyang utaro na si tamu lamikala apaparaya di ngarak ka asitadoan pangkapakan na lang palimbang karesang dukulang patasik isang pati udalian kumuha karampuan ta suwa na sang katundalang tang ngamayri rampas situ na dating ito kung silang da mariwa
dia na pero bakba madusan dia na betarang pangmawang bata langan di tino magkururan de mang tanggilason tiniram na saupak na sumpuro ko nakapuntunan napagpinunan na kamarintina. Halo adik-adik.
2. Sudah ada 2 ekor. Nah ini sudah ada 2 ekor kerbau dipotong, kerbau betina dan jantan. Pertama itu biasa 1 ekor, hari kedua biasa 2 ekor, hari ketiga biasa semuanya itu bisa hari ketiga aja. Pemotongan kerbau. Nah, ini ibu PKK Bapak Iru. Feed dulu, bocil-bocil feed. Gerhan dan Mark Arsen. Oke, baik ya, sebentar aku pasang dulu.
Pasang dulu power bank ya. Biar tidak cepat lowbat. Oke, kita spill dulu bocil-bocil. Yo. Spill dulu bocil-bocil. Mana Gerhan? Dulu lapsangai. Soal Arsen. Tapi lapor na puang. Mana Gersan? Tapi lapor na tuparingi. Batu Arsen. Tapi lapor Tay. na mapapingatan. Ah, beta iyo. Tapi lapor na toko paramonan. Tapi lapor na toko adat. Tapi lapor toron nabi toron rindo. Siya tapi lapor kita mitu masalah nasang. Turap pulante inan kamasusan at tututemo. Sangay mo te. Yate nanakaran kita hindi pamasaluran. Yate nanakaran kita yung may aakalambe ante kaboro. Pada mo to. Talapat karan. Usman. Oke, semua. Oh, mereka nggak Gerhan pia. Gerhan. Ini mereka Gerhan. Tay. Oh. Tay sang Gerhan teh mam anak. Iya, batuan. Eh. Indah apa tuh? Gerhan. Arsen. Betul Arsen. Jam teh. Kam ani lang amun deh. Arti. Oh, yang sang Arsen teh nama kam ani di komber tu Arsen lebih gol-golan na. No, karena kaliwan na. Oh. Arti. Bilang sama Kay sama Lallo kuat na cari ko Nesia. Nesia. Kuat de Kay solanan Lallo. Mana itu? Oh. Artis le. Oke, Pak konten. Apa? Berkonten di dulu ke? Konten. Oh, mangkok di konten. Ada besar Lallo, masang Lallo pia. Mana Lallo? Itu Lallo. Cari kode Indonesia. Tahu ke Indonesia? Oh, namanya Kay. Oh, ini namanya Kay. Salamku laku Aris Ompit yang banyak tato. Oh, oke. Ada Aris yang banyak tatonya. Dari Bamsar. Bamsar deh. Konten kreator apa? Sistem Bamsar. Oh, oke. Bamsar deh. Panjang banyak raja ki Ompit. Marta isa nga Olive. Halo Olive. Salam dari Indonesia. Olive. Mana aku pas cantik dulu yang Olive dulu. Ini mau dulu deh. Halo. Senyum bro Pak. Senyum 1 2. Salam buat Arga, Ompit. Mam Arga. Oke, Mam Arga.
Pastinya Malay Mangal Melsi. Mana lasek. Jekling Tangyong. Masalah lasek. Mana salah lasek? Talika. Sama Mama Winar juga. Oke, Mama Winar. Franskilia Melsi Manggala. Adik Mama Winar. Sama Mama Winar. Mama Winar. Ini Mama Winar. Oke. Lagi Mama Arga. Itu. Oke, Mama Arga Masih bujang itu. Masih bujang. Iya. Oh, Oke. bujang tuh. Sama-sama tahu. Dari pendamping hidup. Mm-mm. Siapa mencari diri? Anu, Melsi. Malsi. Saudaranya itu, adanya. Ada itu? Oh. Iya, Mama Epan dari Jacqueline Tangyong. Jacqueline. Bersama Mama Epan. Tidak ada di sini. Oh, dulu. Oh. Iya. Terkenal. Oke. Mama Ita, mana Ita? Dari Buel Galang, Lumele Padang. Mana sana Ita tuh? Lorong masuk. Mana? Itu sana Ujung. Iya. Oh. Itu deh. Itu Ita. Oh. Oke, mana Aris? Aris Sosial. Oh, konten ya ini Aris, Om Aris. Konten kreator dari Batualu. Oke. Oh. Ya. Waktunya Columbus. Karena sudah mau pulang jadi kita Columbus dulu, guys. Oke. Hey. Gino bit. Ah? Depatori. Oh, Taiden. 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 Mira, oh, Depatori ile. May tunga-tunga iwad pa mila, te am vedi sabro mi pisola mpira. Sa ibang. Oh. Spill dulu cewek. Oke, Indralim. Cewek-cewek. Mah tidak ada cewek-cewek sekarang lah. Salam dari Saruran. Oke, Muel Galang, Lumele dari Saruran. Sekali banyak deh orang Batualu, banyak. Ya. Tata. Halo, Tata. Oh, mana oleh dari Malaysia. Oi, sudah habis. Oleh-oleh Malaysia. Tinggal juga di Malaysia itu oleh-oleh. Lah, aku boleh mengatakan rokote panglisuan nanti katungkunan. Mesiman penduan tole rokote bukungkulana kamarintina. Maka besulan kararakna mesiman rokote bantinga yang malakbikna. Anggota mandak dawate alam silik na dawate pangasang kalamakna. Umakang siarang umising susuluan bukun na buwangin tarong ko na silulok na sundana. Nakalimak na raka rokosuling kararak na hanggang na salurara sa libog ito ng dapa na karanak lang pang karampuan bulo. Bintin pa na luluwang ito kay sunong tumata
sudah sempat untuk live. Oke, Om. Tamang kasama si Tirolindo tamak raputalang upo sama kami simangta perupang katamak kapunan na si Tirolindo tarot bulan na sumbolong manik simangta perupang gamanak sariwa nalukuluay rarang si pamatong dugduyang kapurang pangana si pamano karungan yung palambaran di bulutan datasik na kamarintinan padungi bulan na kamatandinan. Makalima na tamang kaduka mo na karanak indiwa yung buwi na pipiri kalau limpang di batara tumang ka mo na sarang pinggan tumi manan indok lang tetangga na tondok tumi tumang kanaria kada siguro tumi bay ni ballo bay ni rondon beluwag na kumodin na upak mi po upak paraya mi po paraya na kumuntong tang tipo gibatang bikalita na tubayang pang tilas sigitondong tubatang talentong kunyan laleko na lawan di sumitulang sumuli na tadaw turut to di paturo-turo tumagmak daw di bangunan banua di paro ito matindo daw isukan pentunganan endolopi lawan dagang tuntunang tunaw lambangan tunangan kulong tadaw di kuli na padang daw tumagtutuk kang panganama lipo di tarik Nalandi mo pula tanda naluk na nadete mo kula kasidolokan na kilalangan mo sa lauran kami tapas sumbungan pulok kinaindik mo sa nginte na pilalang kami tapang kurang paulalayan ladiang mo kanima meresalo diang mak pasarangdanan to na tamay katang palambiran makalimak na tamay katang mau kurang kumwa makambang tamay katang palambiran masiri manapak tamay katang mau kurang tandungan ni tamay tanda buktun tamay bakbana lembang rampong palidan katungkuran terutang palambing manika basang buku yang utama rapetalang Unisutang padetik manisang patikan na pasara camay makalibak na angga tumak kabunan nao. Ondora kadako kedako na perutang palambi malika tumak raputan lang untaw mo kakide ka ukuran siyaleta. Unisutang padetik malika tumak terang tangabuana untaw mo kakide ka ukuran sang kalamata. Kikuya minto na tamay katang palambiran minto na tamay katang mangkuran. Lampang lako batang di kalita lang tinalungan sambut raro na pata di bolong la kapaturungan lambang lang tialak na kamarintinan la tapon niso maya malam tilambanan na kamadandenan na din nasaupa di paupa paraya di paraya kisay uran di langit kuway nason di batara na poli mirarok kolak tanah padang adiyo maring nalita adiyo mangapin na tanah na pangalapar pakundong batu di batang di kalita masolanasang pangalaw ni sumpatan din tarong kumaniya di otondong tubatang talindo mairi ta tontong susiton nga nene rak dan susiton na todola kapulangan ta tontong kinasipa di yung alisun na pala lasipay na sepo na kalipak tang lasipay risan ki aning membuntun na tang lasipay simbuan daring di hintani tinatalan di kaparangan na lasu di lima malabo di kawen na sa pulintek baton tontong kinasang kutuban nene nasang pagkayambo kubuat tabi dapat nagrampak talinga duwang to tapalitan maya-maya suling saya kata kunangan mulai rurungan ni tanda hutung tanda may katungkunan ka na tanda manasa na katungkunan ta tangla na po tiramban tua at tangla na po liipa nga parayanta iwan itong katungkunan kamarintinan na Desti jumay Kalimantan rambatong kami batul ako siya papangana putra la minta magilantang na sa papangana putra katungkulan kamarintinan na papaani simbuang membatul ako siya mama enti la minta mo kami lantang nomor 92 93 rombongan na keluarga almarhum keluarga Ika Kalimbang turunan rampotong kami patu lako syanetegar lomba taru ketongkonan baku lomba sunun kamarintinan lamitamu kami lamtangan na syanetegar ketongkonan kamarintinan na Mama Lola Marinding rampotong kami patu lako Bapak Cendri lomba taru ketongkonan lamitamu kami lamtangan na Bapak Cendri ketongkonan kamarintinan na Mama Iwan Buraso mempatu lako Ibu Dina lomba
Laitegar. Lompataro katungkunan lamentama lamtangan sana Laitegar. Katungkunan kamarintinan ng Alex Paturan Tintanetian. Rampatong kami pagula ko dinagapa. Lampataro katungkunan lamentama kami lamtangan ng dinagapa. Katungkunan ng kamarintinan na Papa Wiwin Dambulo. Rampatong kami pagula ko Philips. Lamentama kami lamtangan sa puwa apa sa daro sa puwanan. Katungkunan kamarintinan na keluarga sana Ilulong Tambolang. Rampatong kami pagula ko sa Netegar. Lampataro katungkunan lamentama lamtangan sa Netegar. Katungkunan kamarintinan na sa Nelolo sa may balalok. Rampatong kami pagula ko Papa Inti. Lamentama sa Prodo sa Protalo. Katungkunan kamarintinan na sa Nelempang Burao. Rampo Matanggiang Suro. Lain dari Panomarintin. Katungkunan kamarintinan na keluarga almarhum sa Naimangin Bamba Saruran. Rampo Matanggiang Suro. Lain didugo kami Panomarintin. Sitaro na katungkunan ng kamarintinan na sa Neigal Loko Sumalu. Rampo Matanggiang Suro. Lain didugo kami Panomarintin. Sitaro na katungkunan ng kamarintinan na sa Nene Pinci Bamba. Rampo Matanggiang Suro. Katungkunan ng kamarintinan na Papa Arisana Pongki. Rampo Matanggiang Suro. Katungkunan ng kamarintinan na sa Nene Pika Dulang. Rampo Matanggiang Suro. Katungkunan ng kamarintinan na Nene Mikael Dulang. Rampo Matanggiang Suro. Katungkunan ng kamarintinan na sa Nene Cesar Antegaboro. Rampo Matanggiang Suro. Katungkunan ng kamarintinan na Maya Batu Barcelin Kalimantan. Rampo Matanggiang Suro. Katungkunan ng kamarintinan na Paulus Tato Paruasan Papua. Rampo Matanggiang Suro. Katungkunan ng kamarintinan na Mapius Kalimantan. Rampo tongko membago lago sa Pongenti. Katungkunan ng kamarintinan na Mapita Kalimantan. Membago lago sa Pongenti. Katungkunan ng kamarintinan na Papa Ariston Bamba Saruran. Rampo Matanggiang Suro. Katungkunan ng kamarintinan na Papa Ariston Bamba Saruran. Rampo membago lago sa Parmangi. Katungkunan ng kamarintinan na keluarga sa Nendani sa Pugo. Rampo Matanggiang Suro. Katungkunan ng kamarintinan na keluarga Nendani sa Pugo. Rampo membago lago Tanta Kopi. Katungkunan ng kamarintinan na sa ni Arlan Bamba. Rampo Matanggiang Suro. Katungkunan ng kamarintinan na Pongsepe sa Pugo. Rampo Matanggiang Suro. Katungkunan ng kamarintinan na sa ni Arnold Bamba. Rampo Matanggiang Suro. Katungkunan ng kamarintinan na ni Angeli ni Saruran. Rampo Matanggiang Suro. Katungkunan ng kamarintinan na Ambeladi Tonono. Rampo Matanggiang Suro. Katungkunan ng kamarintinan na Paasisa Jong May Balalo. Rampo tong Membago lago Pongenti. Katungkunan ng kamarintinan na Papa Asisa Jong May Balalo. Membago lago Papa Aprili. Katungkunan ng kamarintinan na Papa Asisa Balalo. Membago lago siapa Epan. Katungkunan ng kamarintinan na ni Aser Rantegaboro. Membago lago Pa Enti. Katungkunan ng kamarintinan na Pak Cita Rantegaboro. Membago lago siapa Enti. Katungkunan ng kamarintinan na Mak Rasdin Rantegaboro. Membago lago siapa Enti. Katungkunan ng kamarintinan na Banne Rantegaboro. Membago lago Pa Enti. Katungkunan ng kamarintinan na Pak Reski Makassar. Rampo Matanggiang Suro. Katungkunan ng kamarintinan na Penganti Saruran. Rampo Matanggiang Suro. Katungkunan ng kamarintinan na Nus Saruran. Rampo tongko membago lago Tanggiang Suro. Katungkunan ng kamarintinan na Maonel Jayapura. Rampo Matanggiang Suro. Katungkunan ng kamarintinan na keluarga Bati Nezoni Jombe Makale. Membago lago siapa Enti. Katungkunan ng kamarintinan na Pak Yusar Makale. Membago lago Ambe Laimangi. Katungkunan ng kamarintinan na keluarga almarhum sa Nejoni Makale. Rampo Matanggiang Suro. Mindo na to marasa mempataro katungkunan sa Sula Mindo Rampo. Lagi ko la susunod sang ararata bagan tanan bulawang tangalambiran dan dipuduk ko daw tungkulan kada na dete bakal lang ko nalila ko dati panito na paulalian. Nakukuha tabi dan di mangita may sang ararata bagan tanan bulawang ta. Pandabutong taraga pempatuan taraga pang maleso lidang tamatali nga duwan ta nakikuha tabi takaringanan kaleta karampo pakaloloy di meja protokol. Naminto na painan kalua at arampo tangkong tukon sa dikanan. Ulang tasalong na bating kalungalan na mariulang ang dutibang
mak bulolol bulan di mau tangkilisyon kemudian mesoba nyata may katanggunan ta langsung bulolol kunalaw ko pindahunan na iya tabon lagu kita salurara sa lubo ko tapi berbelak mula ko inan tumangga di pagpatuanggi. Iya, sesudah atau yang kita keluarga atau kita tumakrapi iyan na tapasadingi na pato kita ni salurara salubo kurang potongkon kita sulanasang lapaturan ni inang tapagok kumilong ito may turang potongkon iya bilang na iya to kartis do meja Portugal dan to tanito na morong na chong iya bali kita ba nga masulanasang pangalongan pahinantang tapagok kumilong ito may turang potongkon susunod ka salurara salubo kurang bulambanan ramatang panuturangan bugutang isipiadiran tutun matangkian suru la sitiro kami papaepang sola papa prili kutoli tangkian suru la sitiro kami papaepang sola papa na prili. Yo, katanggalan kamarintinan ng keluarga sana Lempang, keluarga sana Lempang Burau. Iya, langsung itu kita mau masulana sang keluarga pada pemiling itu rapatang pembalan na tak na jelas di nomor tanggung karcis di tangki itu lah pada negara itu may lang tangalatan ng paturo kami katungkunan. Jadi kita mau masulana sang paturon ni Mel inan kami turang patangkon. Halo, bagaimana Om katungkunan? Oke, neperengnya. Khusus itu. Biasa. Limit habis, waduh, tambah lagi. Oke. Badan, oh. Oke, aman, oke, baik, terima kasih Om Apang, barbarkan terus supaya tidak hujan. Iya, yang rombongan si Taruna, lomba saka kalena. Iya motor rombongan keluarga nenek payung Balalunta. Rombongan keluarga anak-anak Laut Padang Bonola. Rombongan keluarga anak-anak Laut Padang Bonola. Rombongan Indok Liling Simbuan. Rombongan Indok Liling Simbuan. Rombongan Bapak Kenso Simbuan. Mantap ke? Mantap kung nangir ulit. Oh. Nenek Elkana Sumbuan, rombongan Prilly Sumano, rombongan Bapak Yolan Sumbuan, rombongan Mama Mary, Batu Mama Nona Bonolang, rombongan dari Malaysia. Oleh Malaysia. Apa tayo oleh ah. Iyo. Nenek na keluarga almarhum Sanek Dina Tokesan, rombongan na Pong Jenny Tokesan, rombongan na almarhum Bapak Liling, dahil keluarga sa Bapak Liling yung may manggutana, rombongan na Bapak Anugrah Kalimantan Tokesan, rombongan na Nenek Jenny Tokesan, terima kasih banyak bintangnya. Oke. Oke, aman. Rombongan na Suniatta, Dogeng Kulay, rombongan na Suakuang Bajar Murang, rombongan Lewatiwalu, rombongan na Nenek Rudi, Dambasaruran, rombongan na Bapak Keti Tokesan,
rombongan ng keluarga malam harun siya ini. Oke, Luna, Nen, Abang, oke, Abang, Rombongan ng Saudara Rene Terbiasa, rombongan ng Pertamina dan Basarura. Kenapa lambat ka itong Iya, pito? lambat, Ini weh. sebentar di rombongan. Nah, tidak ada keperluan sebelumnya, nah. Tiba-tiba saya kemarin pagi ditanya, nah, tidak ada yang siap. Oh, kemarin tidak ada yang siap. Iya, karena tiba-tiba bilang jadi. Coba sebelumnya, Iya, makanya saya sebelumnya. konfir kemarin. Kira-kira apa ya ini? Tiba Mars, tiba akal langsung. Iya, itulah. Tidak ada yang siap. Saya juga ditanya, nah. Iya. Oke, bagaimana? Oi, Minum. minum dulu, minum. Silakan minum. Tunggu. Dibuang mo sa Korea. Korea na. Mau kambila mo sila kapag Oke, Mawira Bulawan. Bulawan. Bulawan ni Teh bilang Wey. Cari itu. Wah, cari ke teman-temanmu di TK. Bolos sekolah. Bolos. Natiro mo selfie ako. Betal itu pesta sa minggu betal lokal pa. Oh iya. Oke. Halo. Halo, makan kue. Makan kue. Oke, Vita Lumele, Indok Bulawan. Iya, Indok Bulawan lagi hadir. Terciduk, baju putih. Oke, kawin prakama. Baju putih, siapa ke baju putih? Oh, itu sana baju putih ya. Oke. Wah, Maria. Bersama Maria. Oh, Maria. Salam sama Tante Yopi. Oh. Tante Yopi. Ada Indo na Bulawan. Salamat deh Pita Lumele. Oh. Pita Lumele. Halo, Kafit. Tidak datang kami. Pita Lumele kah? Mamita. Untuk taruh muka tambah dulu. Dan baling paketemay tanay ti kaporo. Unggaraga sanggederan kunun bangusang tiangkaran luming kadiyong ti lubang pamadungsen. Tumin padiyong ti karampak maoy mata. Rangkong pamatuain dun programa kamban umpamanu karungan bukutang si piadiran. Untan data siki rarama kamban unto dingi bulan ni bukutang si piadiran. Makalima naraka tong duka kiduka ungka siring dapo temi aluk mangka natong kepuang matua daw tangan nalangi alwangina. Dan duka duka ang kutumpak ang pulendang ito may sangka mangka na pamangka salaga total banan daw panganisuan nga batara kulang mangka di pelindo. Bilang na dadi mo buwan na rampa ng kapa kundang mo may takdin na pa sulayan nalo na pamakandang mo may takinang piya na pamabutangan mo. Kating katamati kamarintingan ning kara patamati kamanandingan rampo tumangi sulat tumangi tunti rekting dusin sulain dito nalambi rekting dusin melindungi pole sandalindo na ombok mi pole baturupan na pangkarisan makarain na hangga pemain pamparamak na binto
masak pangleyan naratu langit pas silo-silo Dilalan barena Allah tadi pendek lalin bena bulan Dalayo sang tampana bintoin sang garagana Ratu langit sang bak-bakana Langan dito susarayan makoto Susarayan sarotau kambang buda Lang telilik na tondok kalim bogolanan Tanga kabar yang kulang tondo di sisi lombong Kumarin tetinto saungan Rarapak pedati tondok saya papang tidainan Agapakan naraka melindo duka Sandalin bona ombong duka pentarisan makaraina Angga tutulong bakdong may parang rito kisang tobiyong lindo ang pakna parang risang nalak Digunti pala sa makati tanggulu belarang Tembog na ngay miras sa tilong todi pagkatungo ani alawangina Nanay minta do pinamilis siya bato bato kulak mangka dipilendo Tunah di mundok base kasalle Tunah di yambe pandang di pamaroso Tunah di dahada kada nisa punya nisa kada dito tulog pantang kada dito mati Langang duka siya kalambak Reke subarung barana angga petiyong baklo may lili na padang disimbuang Tulang tundaga disulu tayo Bayan di terentun pangkung karambau Lili na pambasang kina Pangkapagan naraka tunggong buka pangtarisan makarain na Pangparana kenang padang di beneran lili na padang rekisu Tulayat tundaga di beneran Lili na pambabang kududua pada padang na tiyong buka jomay Lili na padang di sumalu sama panran na Padang dirang tibuwa kuriyong padang di po karompak kalua anak padang di Kairo Makalimang garakang garaga duka sangge derang kumong bangsang tiang garandong may lili na padang titanang tanglo padang samba abatu lalikan Lili na dua pun rangnak oleh bay buntago lakana tukirok ko ang gerong tunangan ni Masamba nasarehong niya sungan nadatunu Karain na padang dialang tondo tasang kasinini ita Sangkalatan da kedolo katiyong dakdumay padang di paloto Lilik bang banawara Kakapakan namin lindo duka sanda lindo na undong duka pangtara na kana padang di Kalimantan Pangalulawang na padang di Borneo Pasakin na puang matuara pagarapak tagumundong wala bita Tendang pasitaran kamian lumasak kesulan asang pasilolon kami kulang mapia dadi angga mairi mirang botang tito dolentek tu tentang tiso kang butu lang tongkon ni allo leko na inde daw simbolong manik lang ni sungi kula sumulena lokol rara turu-turu tumambang daw bangunan bangu aruro tumatindo daw tiusukan pintunganan Nawarasa manggaraga sangkian derang kumbong sang tiang karan angga tomak raputan lang makalima na angga tomak kaponan na mindo sa saduan na tepuapa na lusukaro dalam sa puluan na di ba palung purunan dua minto rong bebulan na lang palimbong hindi kapurang tangan lang patasik lolo pakapakan na lang palimbong kada sambuko lang patasik sa pati ulilan kunwa karampuan pasulanasan kakendengan talimbong mahiri langan ki timang makbulo walong kiran dumautang kilason di parandang matang toka
Oke, siap-siap. Lihat semua, rapi semua, rapi-rapi. 1, 2, 3. Oke. Mantap. Oke. Ya, tarik. Ya. Oke, ya. Lagi 1 kali tuh bisa. Ya, lu kok. Ada lagi Mama. Lagi 1 kali. Oke. Mantap. Iya. Di mana-mana ada Mama Saura. Masalah memang luar biasa. Mana juga bisa ada. Iya. Di mana? Di mana ada ompit di situ ada Mama Saura. Oke. Satu. Ya, 1, 2, 3 lagi. 1, 2. Oh. Tidak jadi ini ulang lagi Iya, 1 iya. kali. Ah, 1 kali lagi, 1 kali. Siap, siap, siap. 1, 2, 3 lagi. Oke, mantap. Oke, sudah. Ya. Oke, jaringannya kurang bagus. Iya, aduh. Gerhana Marsen Ompit. Foto tahu, iya betul. Oke. Dewi Rati Tulungallo. Nenek, oke. Dewi dari. Oh, gimana kabar Dewi Rati Tulungallo? Oke. Oke. Dewi Rati. Oh. Keluarga di sini. Oh, Magaya duit tantaku. Oh iya, magaya. Magaya. Oh, nawa po na napi kay Deng Kumulan. Leka kais. Oh. Ada Om Peter. Ompit. Siap. Ompit juga ini. Mantap. Om Peter. Halo. Iya, iya.
Oke, Eser Yaser. Oh, naik kapal lah. Oke, naik. Oh, halo. Nah. Salam sama Banne. Oke, si Sam Mansar. Oke, nanti lah dia sendiri Banne. Oke, Om Maris. Oh, Selin. Oke, Dewi Rati. Turunan lo ya, Selin. Bener Selin teh Tante Dewi. Kayak ada sa di chat. Oke, oh. Hei. Suara kafe kak yo bokon. Ibon naman itu deh Paris. Iya. Paris, oke. Luther sampai dan Angel, oke. Oh, Batara, bukan Batara tuh. Ibu. Kopi daw na. Kopi daw. Bentar, Bu. Ito lagi. Kopi dulu, Jeffy. Kopi dulu. Halo guys. Halo guys. Oh. Salam sama Nek Chelsea. Oke, Bagel. Nek Chelsea. Oh, Nek Chelsea, merat Nek Chelsea. Nek Chelsea selama ada de Abigail Sadi. Oh, kemarin Nek Chelsea oke. Chelsea. Oh. Rapong salamat. Saya pak kopi minyak ko. Oh, guys. Itu sudah celin. Oh, celin, merasa celin. Oh, celin. Salam sama Chelsea. Chelsea.
Oh, Celin. Oh, Celin. Bersih Celin. Salam ada Dewi Tunungan loh. Tante Dewi, salam ada deh. Oh, iya. Oke. Oh, bosku tuh. Bendu ke kopi lasun nih saya. Dan pernah kopi lasun tuh. Ini yang pita. Oke. Kita ngor putar putar kamera. Pede betul kita. Masa apa ditaruh di mana, Pak? Ini yo. Mantap, woi. Ada bombomnya di dalam. Oh, kopi Nasura Selatan di Batu Alu woi. Kopi. Segelas kopi dengan Kue. wajah-wajah cantik orang Batu Alu. Membuat serutan kopi sangat nikmat. Oh. Kita makan apa ini? Apa dimakan kah? Kue. Oh, ada tetekan. Ada bom-bom. Apa sana teh? Woi. Kue mar, suruh kata kue prepare. Kue tepung. Sang kue pon satu prepare tuh. Ranu. Salam sama Arga. Oke, Mam Arga. Siapa? Dari Semba Bamsar. Sem Bamsar. Nenek muda itu. Bamba Saruran. Ah, Nenek muda. nenek muda. Iya. Oke. Indah ya? Oh, sempat. Oh, pakai rayu le. Oh, pakai rayu pakai Selin. Oh, Selin. Betul Selin ini atau? Betul Selin. Oh. Kalau ada Tante Dewi. Oke. Indah. Seri. Selin. Seri. Dari Jane. Jane binti kakak. Seri. Ya itu bisa itu sana itu Seri. Iya. Salam untuk semuanya. Oke, Indri Parwasan, Belorundun. Oh, Indri. Indri. Oke. Spill Kelin dulu. Oke, Paliling. Kelin atau Celin? Jadi saya aduk lagi Kelin. Saya nggak Kelin, saya nggak Selin. Selin. Ini saya Selin. Mau sama Kelin. Oke, spill K sama Lalo. Itu apa gerai? Mana Lalo? Oh, Lalo. Mobil Lalo toh? Oke, Lalo. Oh, screenshot kita dong. Apa bukan deh, Kai? Spill juga Eva yang paling cantik. Oh, Eva, mertua Eva. Mana Eva? Eva. Eva ini kah? Eva. Cantik-cantik semua. Yo, cantik-cantik so ini Tante Dewi, cantik semua. Oh. Kanteng-kanteng juga oh. Oh. Semuanya.
pira rombongan sama ya? Seri. Ini Oh, tak ada berapa tahu sama ini? tak. Seri tak baru kok kan sana. Aduh gara bisa kok bisa RTP tak ada. Oh, sini dulu kan. Iya. Jadi ini tentu sana. Mbak kabur nenek ente. Dito yo orang kita biar nggak siram nak tower ya mah. Tower. Iya tower turun di kamu. Oh. Malah kok di jalan poros tak ada. Mental kila ko. Baru. Bila kok di pok itu ya. Ada ya tela lala ko balalo. Balalo. Oh, iya iya. Iya ada ini Spill muka dulu, Pit. Muka, aduh. Mukanya Sompi mukanya itu Aris. Aris itu di sana. Aris. Oh, cantik biru. Konten. Oh. Hindi nula din dito. Oke, alay mo kure. Sudah ba? Sudah di sana tadi. Oke. Oke, Del lalu. Oke, cantiknya. Tira spill dulu. Oke. Spill dulu mukanya. Spill dulu mukanya Ompit. Nah, ini mukanya Ompit ini. Weh, Ompit sudah tua, sudah beruban kumisnya. Iya. Oh iya, nah, kita mau. Halo Epa. Oh, Epa. Oh. Tampannya ke Aris. Oke, Indri tampan memang ke Aris. Pangliswan na pamarintinan. Busiman pagran pala rukote pagbantulan na pamarintinan. Matabi sulang karat na busiman timang pinarabig na. Ang kapamandaan nariyakan nung talantang perempuan dahil pinting pagkalulang pagkasunang talatangat. Kuma magkasama kami si Pirolinda, timang pinarapatayang utol sa kami si Magpaparupang na tamat kapuramaw. Si Pawatang Bugdiyang Papurampangan si Pabano, karungan yung talangbarang dulo. Makalima naraka tamang marunan ng kalapapari, tinuyang bawri patuturi kalangatan di Bakara. Tumang kamana sarang tindang Oke, bosku. Halo, Indo. Nah, nanti di boleh pandangannya ada terkumpul pulang kasih belakang na. Minum kopi, Indo. Minum kopi. Halo. Di dalam nama masalah yang ada di pasangan puruk dilantik Ya, makan. Kumua matang bantemay kakang palambiran masih di mana bantemay kakang mapurang nung pala ko batang di kali dalam tinaluang sambu. Halo. Pinturong seperti di bawah. Apa minto na kakang palambiran minto na kakang mapurang nung pala ko batang di kali dalam Wala palang walang kamabunto kapapay purang wala palitan ng kalayo pinatanete tamang katang mga purang natindaw pa di pa ipaparaya di paparaya nga iring-iraya inta matang nga napasig na simba mo ya darin tingita mapangliswan na bambang sirarian narok kumarayaman dalam naligo na ipindi batu mapipang na diyaw kang pundiw-diw na lamang buwang kadabago na pabago isuanasang parayang gamairik. Naralangan laki pamasyang sambutan dabutan tadamay katang panagkakatang na mga sana tamay katang panagka tangalan na patirang baratua ka tangalan na puli pangaraparayang ka pagkikuwasiting kan lulukudoy manimay tamay sangara kasipipulihan makairi manipagagtanan bulawang tagugwa sa lagar kaduka puduk kuri kira kaduka lina na di pampangalapo.
tangkian suruh lang pataro katangkanan batlapas mun kamarintinan nandiki alang letter A. Si tarong na katangkanan kamarintinan na Dr. Florenzani Kendenan Esa, Dr. Florenzani Kendenan Esa ng Jakarta. Turang patangkal ng patamali tutong kadaro ako tampiyun. Lang pataro na kay patangkal ng landi ka ng letter A. Si taro na katangkal ng kamarintinan na siya Mafin. Mafin yung may Jakarta. Rang patangkal ng patamali tutong kadaro ako siya tampiyun. Lang pataro na katangkal ng landi ka ng letter A. Si taro na katangkal ng kamarintinan na Mama Mina. Siya Mama Mina yung may Jakarta. Rampatan kami batu lagu tantiyu na pataro katangkon na lende halang letter A. Si taro na katangkon na kamarintinan na Tanteida Pentanetian Batuan. Rampatan kami batu lagu siapa Pilip. Lende pataro na katangkon na lende halang letter A. Si taro na katangkon na kamarintinan na Tanteida Pentanetian. Rampatan kami batu lagu siapa Ladi. Yang pada rodoro katungkon melandian letter A. Katungkon kamarintinan na Mama Artika Pentaitian Batualo. Empati lago siya pong lagi. Yang pada rodoro katungkon melandian letter A. Sitaro na. Katungkon kamarintinan na keluarga siya Nanay Payong. Katungkon kamarintinan na keluarga siya Nanay Payong Balanuntak. Kurang pong tambata sekira ramakan manito di kumpulan ni bukitang sebenarnya tutup matangkian suruh lain patar lalu katungkonan lain bagi alam letter B. Si tarung na katungkonan kamarintinan na Mama Mary. Si Mama Mary na po Mama Nona Bonorang rambo tambata sekira ramakan manito di kumpulan ni bukitang sebenarnya tutup matangkian suruh lain bagi alang letter B na Banua Marinting. Si taro na katangkonan ng kamarintinan na Nene Rudy Pambasaruran Rampa na tangkian suro Lampa taro katangkonan ng tamalang ka numero 7. Katangkonan ng kamarintinan na Papa Keti Tokesan Mempatu lago Papa Putra. Lampa taro katangkonan lalang lampa na talulang ka numero 5. Katangkonan ng kamarintinan na keluarga anak Mandela Ipadang. Keluarga anak Mandela Ipadang Bonurang. Rampon tangga tasikir dan angkam pamento di bulan ibu kutang Sibiaderan. Tutun matangkian suruh lanjut alang letter B lang sitaru na nangarintin. Katangkonan ng kamarintinan na Papa Eka. Si Papa Eka Bambasaruran. Rampo tangkon mempertemali tutun kedoro laku si Papa Evan. Lampa taruh katangkonan lantai kilantang nomor apa si taruh na katangkonan kamarintinan na keluarga almarhum siya na Elene, keluarga almarhum na Elene na Rene Tekesan rampo matangkian suruh lantai ke alang letter B lantang nomor 3 lantang nomor 5. Katangkonan kamarintinan na Sanda Jomai Kalimantan rampa tongkon mempatu laku Ibu Dina Lamintama sa pulapa sa puluanan. Katangkonan ng kamarintinan na siya ne Iuni Kendenan mempatu lago Ibu Dina. Lamintama kay sa pulapa si Tarulantang sa puluanan. Katangkonan ng kamarintinan na ne Wanda Sepon mempatu lago Papa Philips. Lamintama sa puluanan si sa pulapa sa puluanan. Katangkonan ng kamarintinan na ne Iuris. Siya ne Iuris Pentanetian. Rampa matangkian suruh lain deki Ibano Marintin. Katangkonan kamarintinan na si Papa Shirley kalau lampio sang Allah rampon tamata sekir na makam manutoding bulan ibu kutang Sibiaderan tutun matangkian suruh karasan mempataru katangkonan bawalang letter B. Si taru na katangkonan kamarintinan na keluarga almarhum Nenek Teo, keluarga almarhum Nenek Teo rampedol laku mengkendok rampo membatamali tutun kadoro laku siya Bapak Takparan lampa taruh dulu katangkonan lalangan alang letter B lantang 20 na apa katangkonan kamarintinannya Mama Teo
Mamateo na Edgar Tagari Vega Sangala Ram Patangkan Mapatamali Tutur Kabaro Laku Papatamparan Ram Pataro Katangkunan Alangan-alang Waterbelan tahun 2020 apa Katangkunan Kamarintinan na Matius Manga Rantirolo Mimpatula ko siya Papatamparan Ram Pataro Katangkunan Alangan-alang Water Sekarang Waterbelan tahun 2020 apa Katangkunan Kamarintinan na Papadora Rantirolo Kumingkende Ram Patangkunan Mimpatula ko siya Papatamparan Ram Pataro Katangkunan Alangan-alang Water alang Water B Sekarang tahun 2020 apa Sekarang Katangkunan Kamarintinan na keluarga almarhum Oma Sumalinggi keluarga almarhum Oma Sumalinggi Pentanitian Ram Patangkunan Mimpatula ko Bapak Philips Ram Pataro Katangkunan Lalangan alam Water A lang Water B lang tahun 1996 Katangkunan Kamarintinan na Tante Agustina Sumalinggi Tante Agustina Sumalinggi Pentanitian Ram Patangkunan Mimpatula ko sa Nila Itegar Ram Pataro Katangkunan Lalangan alam Water A alang Water B lang tahun 2020 na apa Katangkunan Kamarintinan na Periakan Kendenan Mimpatula ko Bapak Philips Ram Pataro Katangkunan Lamang tamat sa Pulapa Sidaro sa Pulunan Katangkunan Kamarintinan na Bapak Yuni Kendenan Mimpatula ko Bapak Philips Lamang tamat sa Pulapa sa Pulunan Katangkunan Kamarintinan na sa Niatta Boga Kulay Ram Pamatang Tiansuro Lende Kumubo na Marintin Ram Maganda na Nene Jenny Tugusan Mimpatula ko Bapak Putra Ram Pataro Katangkunan Lamang tamat Lampan Nomor 5 rombongan na Bapak Nugra Kalimantan Tugesan Mimpatula ko siya Mama Putra Lam Pataro Katangkunan Lamang tamat Lampan Nomor 5 Katangkunan Kamarintinan na keluarga almarhum Mama Liling Mangkutana Mimpatula ko si Mama Putra Lamang tamat Lampan Nomor 5 rombongan na Pong Jenny Tugesan Mimpatula ko Mama Putra Lamang tamat Lampan Nomor 5 rombongan na keluarga almarhum Nedina keluarga almarhum sa Nedina Tugesan Ram Pamatang Tiansuro Lende Bana Marintin rombongan na Papa Agona Pentanitian Ram Mimpatula ko Bapak Philips Lamang tamat sa Pulapa sa Puluangan rombongan na Papa Agona Pentanitian Ram Pamatang Tiansuro Lende Bana Marintin rombongan na Pasa Niagona Pentanitian Ram Pamatang Tiansuro Lende Bana Marintin rombongan na Papayolan Sumbuang Mimpatula ko sa Netegar Lam Pataro Katangkunan Lalangan Kialang Laterbe Lam tahun 2020 na apa rombongan na Prilly Jamay Sumalu Mimpatula ko Papa Prilly Lam Lam tahun Kasera rombongan na Mama Arung Makale Mimpatula ko Nela Itegar Lam Pataro Katangkunan Lalangan alang Laterbe Lam tahun 2020 na apa rombongan na keluarga anak Nela Padang keluarga anak Nalai Padang Bonoran Ram Pamatang Tiansuro Lende Lalangan Ki Alam Laterbe rombongan na Nene Elkana Sumbuang Mimpatula ko sa Netegar Lalangan Doga Ki Alam Laterbe lang tahun 2020 na apa rombongan na Indaw Lili Sumbuang Mimpatula ko sa Netegar Lamang tama 2020 na apa rombongan na pa Indaw Lili Sumbuang Ram Pamatang Tiansuro Lende Bana Marintin rombongan na Papa Kenso Sumbuang Mimpatula ko sa Netegar Lamang tama 2020 na apa rombongan na keluarga Nenek Loren Dambulu Ram Pamatang Tiansuro Lende Bana Marintin rombongan na Nenek Sarong Bamba Saruran Ram Pamatang Tiansuro Lende Bana Marintin lagu bola susungan rata dengan tenang belawang pengelang dan dipuduk penada perbakan lang penalilan kita panita na paudalian nakantang kubarang pakadoro kumuang tabi dan yang menutini sangat rata dengan tenang belawang datang maleso lidang tamatali nga buwan katamay sangat rata tanda butong tarakapeng papuan karakati ko tabi para wakaringan ang bang mataleta tarambo pagalalan de
sudah lagu kita minta sulanasan kita tumakarang atau kita keluarga kita ya sulanasan ang patiran ni inang temuteran petangkong kapatiran ni inang ani patarro katungkonan bilangkan kuiku demi katungkonan kada lang tage-tageran ni temilakanin patarro temui katungkonan kita marsulanasan pasi inang ni inang dengan saupa na temi katungkonan dalasung purulog na lagu pentungan na kami kadang temi kemara putal langsung purulog na ang katama akapunan na kumua minto na payan kalua atau rampotong tentutin sedikala lang pesalong nabating kalo lala na Maria kami merota na ketika na kurian sumanga kami minto na kabila kita bisara pilihan paraya dalam nasandaulan ito mara putal na lang pangana kurian sumanga sampai talagang dito makakapunan na ulo sa mo pilihan paraya dalam na malambi kita madoko na sangka sangadian na karampuan tarimas sulanasang naturi pa inang kalua langan bitino mabulalol lang birangga maotang kilason na salpa kami katangkunang talasong purulong umangal po pindahan iyo tadi laku kita sa lugar sa lugar ito lang tayo parang kondo iyo ikuang tadi kami po ulang musuling karakta dati birubela laku inan tumang kanipapatuanki dua padako pamanisong purulong na upo pindahan na ito iyo na katangkunang po. Yo, dan melaku pakalolo, yo belana susimu kalat kibase, kemudian ni menitang maleso ka rampur pakalolo. Ia betul ka tunggunan pemerintahan ng keluarga almarhum Thomas Sondolinggi di Polina Sumalinggi. Keluarga almarhum Thomas Sondolinggi rampur membatumali datang ke dorong lagi siya Papa Philips. Pagkaroon katunggonan lain dikit alat lagi kuala sesimu sama raka langan kirurungan di domai katunggonan kada dan nasaupa layak kami katunggonan ka lasung purulokna lauku pendaunan na nasung purulokna kami katunggonan upu pendaunan na kamarintinan kasula baruan kasula nasa lumukong penalutang panggamay tongtorang tama raputal lang makalima ang matama kaponan na ondo raga kami tapasubugan puduk kurang paudalian kitang kamarang ng libo mas sambal ang lang ng puwag na tudaw ng mga langit taraw tutumang parang tagalisong na makaratuwa tanaw po ang bisura o kurang na dugulit ng susarian na disampang do'y tinangi kay sungan na tongtong maraming tirasolo ng may milang talubele tongtong lambura kiloy sa pindang umpipit kitang namarindik ang tamasak kay mairing marubitin masulanasang na toyang yung randang nalalang tamay malang malangsang menurungan tindakan temi kasangkangan kasulit ang pituloy pinlumutok ng piso ng muto laku ng banwan pusulanasa salamat laku kita po rampo tungko informasi laku sang maneko sa pili nomor polisi BP 1386JE BP 1386JE kami karinganan kalita besok betul-betul kadang datulah tamangan bersama bimotor kasu iya kami karinganan kalita besok itu supaya tidak hujan nanti ya kasih bintang-bintang. Oke, Ompit mau ke atas. Oh, rupanya ada lagi rombongan berikutnya. Siapa ini? Ambil.
Ya. Si taruk na Halo. rombongan lembang saka kalena yang itu rombongan na Bapak Dini Rantibau Saloso, rombongan na Bapak Tiara Rantibau, rombongan na Siskia Rantibau Saloso, rombongan na Bapak Bintang Omay Madandan, rombongan na Riani Sarira Oke, Pondok Kelapa dulu. Pampilang, Oke, baik. rombongan na Santi Makale, rombongan na anak almarhum Tuang Pampilang Domay Pampilang. Ya, oke, kita mulai dari atas dulu. Dari nomor berapa kali ini di atas? Nah. Undang lah le. Iya awas kok. Yo, awas. Oke, baik. Bagaimana balon-balonnya? Bagus. Iya. Masih banyak balon-balon. Iya. Halo. Halo, Epa. Berfoto itu Epa dulu, guys. Foto kali paling cantiknya Epa ini. Ayo, Epa. Oke, weh. Oke, ada lagi rombongan berikutnya. Oke, halo guys. Tahu. Oh, pin. Oke. Ya boleh. Pira-pira bawa na lembang kade na koro malabina teruan nambe teruan ninjo na indera te tondok labutin na yung may bati pira-pira inan kaya kade lapapita rito masalah nasan tayo kila kupasalian rindi kupalekona manang nabanua sidele kupetakabay pantan iku pesimanni dari ate laku papenina mo yate bas sesituka lalu saudulang lo banuana ne turandan na yate lalu sauduka dulang lo banuana ne tila na yate lamate te sising kadadian lalu lian sapuko sampai pengjeni soda sampai ne ance na yate lalu langan ne agung dari usaha ngambai pada itu agar pasan tamas solanasan kuah kube sumanga salianan diomai kamatean dari usaha membantu tabel tak papian kami kursuman. Iya, contoh. Kabe kapan kita ambil? Ada yang minta pengarukan telur kami apa ya? Yang periuk tu tak meriah apa yang tu. Yo kemana ni? Yang kami apa? Tolongai sengaoi ombokoi lainoi Rabaloi sang salurike endekoi sang minang lambe Susi sari pato lambang tento darah tonoro Sosito salemu tikembang tento gau kumarara Kuno inang asenga to diyan ng ulelean inang lain to di palong pun di bisara. Nalami tang kakundong namang may tang pakalubamban suso sang kaaduan na
pula tentang nasi soy radan nasi turanan Dilana tentang tundang temama baking nasimbolong manik radan narayang kadoro Maria mati daulok konleran Napurung rompeng daraga sangke derang nakumendeng sang tiang karan Tinay anak pangeloloang sangka pangosorang betilangi Turiang seleng sirende Pangparanak na lindo na bulan pangeloloan na barenaan Tepi kasuri mata bubun na di kabanya ampuling mga tendeng turunan na Tebaluluan bintong tasak na taranagara at tulangi pasilo-silo Tinda yung may padang nabala kajukalando na api bunti batuan Tundok-tunto lumalabi bunti pulang Tunto bulang bunti sinaji na taranagara mo apa Nalulong tungkunan andang corona Tinda yung may padang dipantina Langana siya ukalamba rekesibarong barana Umudalangan na lepungan mulang tundang karapagana Pandan matarik Allah Iumba damay para di saloso Tundang ito sa kundang rambong Tundang ito sa ating nanalangan Na nili talong balabua Iumba para di saloso Iba kalangin lang di saloso Langan buka siya ukalamba Rekesibarong barana Bantaramak na padang di madandang pedal Padang nanay miras sa tudong Tubi poda tumuhan ni aluang ina Nanay mentado pinamile Siya karasya kato kura mangga di belendo Tuna di indok base kasale Tuna di yambeg pandan di pamarosan Digante barang tangabulan na lepungan bulan Randan beti langi ina Pandan matarik Allah Pangkatakan na Unggaraga buka sang keteran Kumumbong sang tiang garam Tumpeng pengani Basekakan na padang bima kali Pedi yung padang mangkanale Pengpindang pedi poda penguane Allah ang inakdahinan natarik karunian Siap pulang bulu matua tegulak mangga di belendo Nanay benda ng sulle na yang natang bugutatak na tunang nangis solong darah pangatakiyak basi ang babunga tungkasanan na. Pangkabagan na raga, pangkaranagan na huli pengambulan, pangluluan na pandan matarik Allah. Pinterong pediyo padang dito panisularan na padang di Indonesia dito din bulan na dahil di Nusantara pinda padang di Jakarta din yung tondo di Betawi bulan na usay na sule kanene na untiro tiara isahan na todo na potodolo kada di kumpurian manda daw banuan ni na bisa rabintin dibenalikan kali bangala atau tontonan todolona kumo kerupiatin na rante matampo ketunan ng roko na royan na sangka anak katampuran na masiyang kena ilang rara na raramatamban na perenden bulan na bumutang sipiaderang pangalama din nakalan ni Boko pangalama din lamboy masuwasade makalima na tuntong ungko kada kapedera umpama apa kamalian na tingka kamate kamarintinan mengkara apa kamate kamadandenan rangko rendenang tedong tihunda maayunan kunda kale rasa kena puang matuara apa kepunon pengenalang kita kontong pasi para nakoni Allah masak kesuarasan rakan pasunangan pemikulang mati dari yang gamere ni rambo tang tidak benar pengetungtung tang kesuran bodoh bentang bangian oleh tok na unisung pula sumber tidak sumber mani tidak ulat konoera
Lang kukuha sampa bating pumatondo pangmuatunan Mariamu. Ku sampa kami midulangan kusapan kami mulurengki. Ulangan asalangasan parayang damairi. Misusikon na nenekmi. Rak dan susikon na badalong kakuanganmi. Ulangan mo isang baraanan. Mimbulian puliin. Undala tolong sugi malalason gayanan. Mano tadi tiro solo mengkaining imam tanurut. Unggara kamu sampai nirang tomak rapatalang umumpun sang tiang garan angka tomak kapunan naut. Lang palimbang kapurang pangan rapasolin karakta lang patasik naliran membuat tasak nang isungan matarain ka. Lata dari madang taruh sekang mula tagala apa parang di marat ka asika doa. Kapakan narakalong panik ng kanasang koko lampas isang kaping lilian kung wadarang kuwanta soranasa kapandanang paning bumayri kita magdarang nirang pinawatang ilisuan di paranda matalantang poka. Til pondok 24, umur ke 24 nomor pondok teh. Pil nenek Grisel. Bahasan nenek Grisel. Nenek Grisel. Tahu, nomor sana nenek Grisel. Nenek Grisel terkatanya nenek Grisel. Rizal itu. Nenek Rizal. Itu dari mana? Dari Dewi Tulungan lo. Iya, Tante Dewi. Oh, itu sana. Oh. Oh, itu dia. Oke, Nenek Tegar. Natole pada to na mesin na to. Sumani. Ya te sa aming laan na ning bertulungan wala na patagman. Atin kung wala na palo dala. Barke nomor 24 lah. Mana nomor 24 lantang? Ba, Nomor 24 daerah kaya. bayi hindi bayar dia kesehatan 24. Hindi na rin do. Nah, dua tambahan tinte.
Oke. Salaman Dewi Ya, turunkan loh. ya, terima kasih ya. Oke. Iya. Iya. Pak Kudono. Nomor 21 10 oh tidak 24 tampangan ada ya. Oke. So TV nomor 24 titik doa ya. Tampang oh 23 oh. Ada 23 rin titik lah. 23 rin titik 6 boleh tampakan titik. Lihat itu markanya. Markanya nomor 24 ini deh. Kita 24. Iya. Oke guys, weh. Bagaimana guys? Sumber kini nomor 24 ini deh. Nomor lantai 24. Nah 23 itu ya. Di mana? Nah 20, 1, 22, 23 ya. Nah ini keluarga ini. Nah bila spill 24, data aku tiru ini. Oke guys, kamu pergi ini teh. Cipuang. Oke dari bandara deh. Bandara untuk kunyi. Cipuang. Oke. Oke baik. Iya. Keluar ke bandara ini. Oh. Oke guys. Oke. Mana gua bos? Oke. Ya sehat-sehat. Syukur alhamdulillah. Sehat-sehat. Walafiat. Oke. Ada oleh-oleh Mpit. Oke, oleh-oleh luar biasa. Ada oleh-oleh dari Malaysia. Malaysia Mpit. Banyak. Iya. Banyak baju kotor pulang. Oleh-oleh baju kotor. Iya, oke. Jadi mudah itu, mudah dari marutan. Iya. Itu namanya masih rasa di mana sulit menurut rasa kamu. Malaysia di Batu ini tahu. Iya, Den. Mana ini? Umpan itu. Oh, udah apa keluar pakai satu kayak ini ya. Kita tukar ke atas. Wah. Halo. Mau ditaruh kum kuda le tante. Iya. Masa na ko na ko
Iya. Iya, oke. Dari mana? Dari Oh, dari sini. Dari Saruran. saluran Bapak. Bamba Saruran. Oke, Mbak, mantap. Ya. Oke. Oke, Tante. Halo. Ya, mantap. Salamat lako Tante Reski. Oke. Tante Reski. Salamat lako Tante Reski. Dari Lian Tandi. Tante Rizky. Iyo. Kamu Tante Reski toh? Iya tuh. Salamat dari Lian Tandi. Oke. Oh. Ya, kilo ilo li. Iri tak. Ya. Oke. Salamat lako Bapak Ape. Kepada Bapak Ape. Ada Bapak Ape, selamat ada Lian Tandi. Oh, Kenapa salam. Mama Rizky? Oh, dari Sem, si Sem Bamsar. Bamba Saruran. Iya, Lian Tandi salaman untuk Bapak Ape. Oh. Oke, ya. Oh, gue udah keluarin dulu. Ini pintu dulu. Oke. Halo, Be, berapa kareba? Kareba melo. Tak bakal perang itu tuh. Tak boleh. Oh. Oke, guys. Dia lah kumwe. Dia lagi. Oh. Dia lagi. Oke, baik ya. Hilo li. Litek kayu. Sang lat TV le. Oke, baik. Iya, hilo li. Oh. Oh ya, temin solana katongkonan. Oh ya, betul. Soalnya katongkonan tu kali. Iya. Tain merasa kita tu kana. Oh, tak do keren na ya to, tapi kinano kuma anang ada si Pumulalino ya. Iya, Le. Toraya. Iya. Tak nama dilarang tu baru tu kan dulu, Le. Oh, tak iya. Kaya na kan to ada kita tutu kan da Toraya. Mama ya. Oke, guys. Sabi pa auto itar kami sa mo yung mga tepe-tepe. Oke, guys. Nah. Sa na ano bang ikit ni Sento Robe? Rapay. Ambil na Rafael. Ano balik ka na tamay kur ka to 5 na. Sawa mo na Rafael. Iya, manito tu sim mile. Iya mo ko na. Nasanga mo kung ni Rafael. Oh, magasa. Mela kamera na. Oh, udah keluar. Halo, woi, mana Karibo? Halo. Oh, tidak ikut media. Oh, tidak ikut mi. Wah, sendiri mami tapi dia yang bikin dia kalau malam le. Anak bapaknya bikin. Bapaknya yang bikin. Iya. Oh. Woi, Batagor somai. Woi. Wah, di sini pemotongan babi di jalan ini. Woi. Oh. Oke, guys, so. Ada kaperut. Dar ke tampe saya, tampe. Oh. Oh, apa? Male mana sasak le. Oke.
Sudah may pinto. Oke, baik. Katibukutan na. Tayo mo lang napapasiroy. Iya. Hai semua. Bagian pos depan. Ito namanya Ibu Nopi. Oke, Ibu Nopi semakin cantik luar biasa. Oh, Ya, Mbak Putra. oke. Kami. Oh, nah sudah kita keluar kayak lako. Atak pariya. Siapa dia le? Iya. Mari layani. Oh iya. Oke, bagaimana Mas Sauran? Sudah mau pulang kah? Masaran pito Oh, oke baik. di mana-mana ada. Selalu ada masaran. sedang langsung lagi. Iya. Oke. Oh, lepakan dia mikir apa baluk? Lepakan dia mikir apa kita ibaluk? Serah kaya. Oh, lepakan dia mulai. Oke, baik. Iya. Berah. Tukang cengeng. Oh, kasih masuk nanti. Oh ya, jangan ada om jangan. Jangan kau cengeng, kasih masuk nanti. Oh ya, mami minta maaf, mami minta maaf. Kok masih? Oke, es. Dari ke bakso. Ada. Oke, bakso. Bakso bakar. Bakso tusuk. Oh iya. Oke. Una Belanda nanti suatu nanti Belanda ya. Belanda deh. Belanda asli. Anak Belanda le. Iya. Balanda pisa. Dek kami Belanda kita. Dia boleh itu Belanda nanti aminnya. Oh. Ayo kakak tuh dah. Oh. Iya, anak Belanda. Iya. Oke kai. Apa itu mau digantung? Ikan kah? Ikan. Ikan lohan, ikan apakah? Ikan coy. Ikan coy. Lakuan deh kika. Lakuan deh kika kai. Oh. Oke. Berapa ribu lawan? Balik karampir kah balik bulawar kah? Oke. Oke, baik, terima kasih. Amin. Oke. Iya. Oh. Iya, pesek lah kon na. Foto dulu Belanda, yun ada foto Belanda. Oh guys, weh, barusan sa ompit ini ketemu orang hamil. Kalau di kampung kita tidak ada orang hamil. Nah cucunya. Iya, kalau di kampung kita tidak ada orang hamil sekarang. Sudah lama. Sudah lama tidak ada orang hamil di kampung kita. Juga itu hamil. Iya, ada. Ompit beruntung hari ini ketemu orang hamil. Iya. Kalau di kampung gitu dibayar ki kalau hamil ki. Iya kak. Iya, dibayar ki kalau hamil ki.
Karena ibu bilang sekarang capek cari orang hamil lah. Tidak ada orang hamil jadi dibayar kita kalau hamil. Iya, oke itu Tarako. Tarako barang itu. Tarako. Oke, ini kita sana sama lewat di sini mana? Aku tak apa nih sasaran, aku sasaran. Tunggu Milana di sini. Nah, woi. Guys. Oke, posting ya. Oke, James Yahiko. Terima kasih James Yahiko. Lantai kalau masambut baru mendapat di bawah. Langgan ini tindak tampil dan berana naik mereka dalam satu. Dah tukian betul ini syukur lembang kalian itu orang bantu atasan. Dah ketanggung misal yang menekannya nampak surengan welasu. Tanggung tandai menimba marang pangalisuan ngaran tiap tuyu di sakti di pamatanan. Dolo na yang manikipaun dinundin na makipodolo. Milang nga mamadiyong batang imikin bagi marasoy na. Misula mo dugang pagkinaloy na lalakaungan di panuwang mi mamma mo na kundun mi matindo mo na kalubamban na pumasa kami de may butong namani. Minto mo nagatang palambiran, minto mo nagatang mauturan. Lempan lang ko batang at ikalikalam, tinalaw masambo urarot na katilibulong. Papalangan niya malangka na bunto katang palambiran lang duwar arkilay po natin dito may katang mauturan. Nahiri-miriya ang intamatang natasig na singgo miya na rin ng itamapangalisuan na bumbang sirarian narong gamandalang naligo na ipindi batu mapipang na diyo at ang mapimbuhi. Nalaming buwa kada balo na pumalay sula nasang parayang gamayiri. Tasusidon na nini itarada na susidon na tudulo ka pulang anta. Ton na di pabendang pasabong iton na di patunan ng tamuan di pamalindi. Ton na kumbong kalua padang di sarira ton na tinimbo malambe padang-padang. Na dilandolalan ni Bipoki na pangumanapa ilan padang di sese. Anna di tidak mambatulong na anna memba tuatena. Ungkutoy kada situru na lepungan bulan kuma. Bisa kada di betul pantang kada diplomati. Sampak bating kimotondo pangotonan Mariono. Kay kalanday manipesalon na katangkonan na landa pesalo tiranggan di pudong gula kukota kami. Tiro na kadugamay tangta para kamatami pia-pia pada dingku maritti takumpong garagan kumabola papuntarukan ku. Tangi anak taruh bulan na pare-pare nang katang tenda tur-tur yang mendapat sa sarang tuyo. Kuya dikate ako tikali misa-misang kulong dongkala ulaw na dikabwa di kasalong-salong na tumasi-masi dikaindo kuto ng tondong riyo-riyo. Tapi tapatanan paling aduan tatapalian maya-maya sulisang katapulang alam kampo sampun sang arata kadang barangana tanda manasana kabungkunan patang na nabotiran bantuan at tatang napuli pangaparayan ito. Yan ito katangkunan kamantinan na siya rakindinan. Katangkunan kamantinan na siya rakindinan Jumang Jakarta. Rampong mangrindan ang dedong. Tuhunang tuhunda maayunang kumbakaleke. Mempatumali tutong kaboro lako tangtakopi. Lampaturo di katangkunan lang indegi alang letter A. Si Barokna katangkunan kamarintinan na anak alamarong pulang pangtilang. Anak alamarong pulang pangtilang jauman pangtilang. To rampotan kang mumpatula ko siya tapangihan. Kukuya kiting kasiya tulang tekmi turang bagasiya to pasoyang ni. Bilang naway mata to ni Boko to udodamot ni Ratu si turuntang puti bating si pangmuotong palaba puti Mario apala kapatong berdo kalatado na dia pari sa lusanda di lempangan panggula di penggulak di kinapapatuling kina sanda si Misaki sunga ta po sunga mentang kiarari puna tapapuna tunama gula porang tuang mapun pagdingan ni pun matun nalasulay sama na po nga ladipudi, ladipagalabi.
Rampo ng patumano, tutur kabaro lako siya papaipan lang patarugi katunggonan langan ki alam. Lalangan ki alam do saruran. Si tarong na katunggonan kamarintinan na. Katunggonan kamarintinan na Riani Sarira kalamba pangtilang. Rampotong komentati lako siya mama Evan nang bataruduga ki katungkulan talalangan naging alam do sarura. Si tarong na katungkulan kamarintinan na Papa Bintang do may madandam membago lako Papa Evan. Katungkulan kamarintinan na Santi do may matala membago lako Papa Evan. Minto talang pagaro katungkulan nalangan kami alam. Si tarong lang tang muratalo lang tang na marapa. Si tarong na katungkulan kamarintinan na Nene Saskia damay Rantepao Saloso. Rampotong kami bato lako siya mama Enti. Katungkulan kamarintinan na Papa Tiara Rantepao. Rampotong kami bato lako siya Papa Enti. Katungkulan Minto na to. Minto rampotong kami bato lako Papa Enti. Lampataro katungkulan nalangan gumialang lamtang sa 22 sa 23. Si tarong na katungkulan kamarintinan na siya Nene Tara Rantepao membato lako mama Enti. Katungkulan kamarintinan na Papa Deli Rantepao Saloso membato lako Sandi. Romulan membato lako mama Enti lang pataru katungkulan nalangan alang si tarugan ta sa 10 sa 10 talo. Romulan membato lako Sandi lang pataru katungkulan nalangan duka alang lamtang nomor 10 sa 10 talo. Yung nakukuha sa sumasang nararata bagantanang bulawang pangalamburan ng ipurok na dati abatalang kunalinaw ko dati panito na paulalayan na pangtungdang ko parang pagkabero kumuatabi dan yung wanita metang nabutong taping patuang taraka sa ngararata taraka pang maleso midang tamataling adulang kapilarong tamasulog pa parangin tapukuatabi may karinganan bang makali may marampon pakalolin de meja protokol na kami karan na tamay raputan langsung dengan kudog na tamay kapon ang namu kumua minto na pa inang kaluwa tarang potongkon tutong sedikanan lamte salun na bating kalong lala na Mario langan kita na magbulolong kirang de mangutang kilesuan de nisaupa mga tamay katungkunan tala sumpulok na tungtong manda tamay adak na nini lulubatang kalita sumanasa salamat lako kita to rampo tongkon iya tabi ta tibiru pelang mo lako inan to mangka di bubutang kiyo padago teman sumpulok na upo pendaran na tujuan ng katungkunan ta sesudah to lako posdetan yo tabi sa kayo kaki posdetan tabi na ta pending tuwang tudolo ba tuwang 10 menit iyo dalam nako pari lati paling temo batong nakunya na iyo si kurang kamu jawab nga iyo nanti lako kamu itu rato di pemudon na kamu indo PKK iyo bisa mengipasangkarang kimay kung patong na ba ng kaleta iyo ang baita para kami tiga biar tahu betul kamu lang suruh tak apa lah iyo tak apa siapa beri do iyo iyo tanglalangan kami matarupini musulangasang kailangan kami ko taru-taru tanglandek kami ngondang talingang kamay kailangan kami ko tuling-tuling bilang na tuntong bang magambang buntong na maligra dan manimpang tanit tiga borok perang tuntong niyan lulego na unisungipul langsung na hindi raw simbolong maniklo po iraran lalangan moral na kita masih ang sambung tanda brutong tarong hindi tangkulang kada tanda manaksana katungkunan ta tanglang napotirang bantua atau tang napuli pangaparayan ta naliru ka mabuntong na mali isunggung tanit tiga borok sa matubang rapo kung mamayra kami tangaludan tamatikarang pambayo taming karapa tamatikay simang tamadaka liyo mabuntong na mali isunggung tanit tiga borok iyan ito katungkunan kamarintinan na siya pang dandi katungkunan kamarintinan na siya pang dandi lo may simbuan mimpatulakos siya nanek na tigar katungkunan kamarintinan na Santa Bangga Padang Luasan mimpatulakos siya nanek na tigar katungkunan kamarintinan na Puang Te Bangga Padang Luasan rampatangkon mimpatulako anak tomate minto una to marasang patarong katungkunan daw alang si Taro
sudut kanan lantai parang pada makway mata di ang lubang na mabuson di timang magbulunulong wirante nakautang kilesuan dan nasalpak na yatutapang penanta la sempuro penalti pendangan. Selamat laku kita salanasan to rampatangko. Oke baik, kita mau istirahat dulu. Mau istirahat dulu guys. Alias kita pamuntu Batangkale atau Pakande Ulunta. Iya. Iya, kita. Oke guys. Ya dito liom ko mo eh. Iyo tuak di aku Wala tayo mga pa na tibet tutok la tutok apa ya. Besok. Yes, siguro kaya. Wah. Karon ka katapi. Siron no karonto katapi. Salah. Karon ka salah. To kinder kate lo main na to katapi lo main. Iya, lo amit katapi. Oh. May Selatan. Selatan let. Hey guys. adakah? Ada kah? Ada Pak Columbus. Ada Pak Columbus. Oke, James Yehiko. Ada dulu nanti. Halo guys. Oh. Mantap ya. Ya. Oke guys, ya. Nah, minum kopi. Lakukan lebih dulu guys. Halo. Halo. Okay. Halo guys. Halo, halo. Halo. Lamaran. Masih ronde ko eh. Halo. 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 Halo kakak. Halo. Makan lagi beroncong. Oke. Iya. Oh, beroncong le. Beroncong, makan dia rekam. Makan ratu beroncong mina. Nah, belum melebe-lebe beroncong kan, makan kamu nah. Malebe ka pun tuh, malebe kita kan beroncong itu, nah makan kita beroncong keluarga dulu ah. Beroncong malebe ya teh. Siapa? Dia nomor 1. Sama siapa coachnya? Pulang kok dari rumah. Tutup di pintunya. Nah, aku kesini. Mampir ka tuh guys. May ato anak Belanda ni ato. Ele, may mito Belanda. Nalay foto rin na. Ban na to.
Belanda. Itu ya, Negule. Halo. Mana kah? Oh. Mana tak kemar na? Oh. Oke. 1, 2. Oke guys. Habis apa? 1. Lihat sini ya. Halo. Siapa namanya nih kak? Nuni. Siapa? Nuni. Nuni. Sama. Oke, kerupuk 10.000 satu kantong. Oke guys, terang kita dulu, kuman dulu lek. Kuman dulu. Wih, lari motor. Ini orang meluncur rokok. Nah, kita spill dulu keluarga di atas rumah. Oh, sulam kamu. Mangkau kuman deh. Indo. Oh, Indo. Der kita udah, tak tahu dah. Ada orang di atas kah? Nggak ada. Hai guys. Happy iPhone-nya itu. Lantai katongko nama lo temo. Dia to may pesiman Oke, Pak. to makan apa po teme Oke guys. protokol goya melaku siulangi. Narambiatun na lo may boko kumwa dera kan lasata panteme burana padang la di patobang di kono lantai katongkonan apa susi pangamoto la tatariman na dako ke narambiatun na sorong nilang ito ang batap. Nah, detek kasih silakan nah. Jadi cabe parandangan nila sumayan situluk di tenjong. Oke guys. Sumayan. Siapa kade siapa roll nanti? 1, 2. Oke ya, tapu roll dong gini. Oke guys, oh baik. Rambukan siswa atau ma'arafu untuk semangat semai Wah, buaya deh. Ah, buaya, udah kayak buaya dulu betul. Kayak buaya besar banget. Udah deh buaya dulu betul udah. Sangatlah pipi mantap. Iya. Kita mau makan ini. Kita mau makan ini bos. Tangan dia abang be. Tangan dia abang. Kupotopol itu. Dia tahu tak tama ni anda. Waalaikumsalam aku. 1, 2. Pura roll ya. Tapu roll. Tapu roll deh. Penyimpanan penuh pura roll. Aduh. Iya. Pura roll. Oh. Pasien. Oh, pasien. Si pasang. Tangan na yung mukha. Pembasian. Oke, sangat latih pilak manteki. Oke. Halo, tipi sangat lah. Oke, wah. Bahkan kita Iya. Iya. Coba. Kita mau makan. Halo. Oke, komando dulu Ompit. Iya, kita komando dulu, guys. Maju. Oh.
Eh, parang naman, nilako na. Oke ya. Hai. Makan aku Oh, lari. Kalau mau makan dulu teh. Main teh. Marang di bengkel atung teh. Si ko ani tahu teh awen teh. Weh. Paluto ko din si Nakami sa bayang ni. Nakami ya. Mata sa bayang ni. Lipay ya. Dia mau tu aku yang tu. Oi, aku yang jalan ni. Oke guys, kita istirahat dulu. Kita makan dulu. Kumande, kuda semangat keluarga. Yang mantau dari jauh, ngopi dulu mau istirahat. Mau makan dulu. Wah, nenek mami ina. Wah, mami ina lunak guys. Wah, rasa lunak. Semangat. Lunak kan dia mantap. Oke, Pit. Oke, silakan. Woi, Om Gerardo. Oke, ya, mantap. Iya. Ke Thailand. Dan dia kasih amu lu Mantap ya Pit. Oke. Mampu menjadi dia. Iya, kita makan dulu. Iya, makan dulu. Oke, baik, kita makan dulu.